because namuhla uma ungabuka mfundisi sengibone kaningi sesibhizi ngama cellphone yeah ungena endlini uthola baba uphethe cellphone makuphethe cellphone umntwana uphethe cellphone batukulu baphethe ama cellphone akukhulunyiswana la endlini akuxoxa lithuba lokukhuluma ngale tinto lesikhuluma ngato namuhla lesitibona tonakele eveni kusikulungisa njani sikhuluma ngato sikhatsini nini ukukhumbula mfundisi kaTseni bekuthi nakunesifo emndenini lutside omakhelwana labanye bebeta netinto batopha bamkhalele bambuke ukuthi ushoda ngani bangancediseka ngani kulomndeni konke kwendeke into efana le lo muntu ana bhatata lo muntu ana isidudu lo muntu ana impuphu lo muntu ana but namhla kusasinjalo umuntu utaphethe ispoon ne toothpick na pelepele wakhe kacheni ufa kuyahlonishwa and namhla abantu baphatha ikhafdini bathatha kudla kwasekhaya bese kufeni bahambe nabekhaya bonika abantwana ngile tinto lesethi senda namhla singasakhona kuba lelibe siyalenga because ngoba le tinto lokuthatha lapha uhamba nato le awadi ukuthi uyohlanyela ini lekakho so kudla kwasekufeni asihambi nako kudla la kuhlushe kwakhona sikuthwala sambe nako singamane sithwale labantwana ngoba siyakubona sekuyendeka nyalo bahambe abantwana umntwana kancane Ehlelweni ekuseni bekunene siyanibingelela uphina kuphilani sibuka khona noma nisibukela khona namhla sivakashele endlini ekusakata si yatanyiswa sethu la babe WD Ndlovu umfundisi lo yi deputy chair Moral Regeneration Movement la province yakithi eMpumalanga ungilomunye ke lo gijimile libanga lelitse kuwo lo mtimba enda umsebenzi sifuna ukuva ukuthi usiphathele liphi igalelo namhla egatsheni ngicela ukuthi ubingelele balaleli yanibingelela balaleli la nikhona nibukela khona nangumsakato ngithi kube kuhle namhla kusekuseni kusemini uNkulunkulu abenana nigcina niphephise konke lenkwendawo ngiyafusela kunjalo gatsheni sikuloluhlelo umthombo wekuphila Fountain of Life nangabe ugeleta ulethe impilo leyo impilo ilethwa ama guest ethu nangabe asigalelela njengoba nawo utogalela sifuna kubuka siphi isihlobo namhla ngoba kunyendi lesingakhuluma ngako kulomtimba uvuselela Similo kodwa ngaphawula nje ukuthi sisenhlanhleni ukuthi ube khona ngoba lenyanga yaJuly inyanga lapho iyatiwa ngokuthi Moral Regeneration Month ithatheleke kuba beMandela iyatiwa futhi ukuthi Mandela Month ithathele kuye ngoba wele imisebenzi lemihle emphakathini wende imisebenzi lemihle emphakathini ngiko lokho lasifundise wona ngiko nathi singumtimba wokuvuselela kwesimilo eMpumalanga silandzela nini egatsheni ukuthi sitame kwakha lo mphakathi uma ngabuta ukuthi yini ivision yenu why Moral Regeneration mfundisi Moral Regeneration ibe khona ngicabanga ukuthi nasita ukhumbutana ngo1998 if I'm not mistaken ubaba uMandela wabita bonke bothenkolo ukuthi bahlale nayo phasi bakhuluma ngoba abonile ukuthi Similo siyathina emphakathini lesesivele asibiyele esimilweni sibe sitawuphila ngcono utawoneka into lehlukile utaba nalenhlonipho kube nokukhathalelana kube nokubuyisana kube nokucolelana if ever ukhona but wayiletha lento ukuthi asesibuke ukuthi sihamba njani ekuhambeni kwayo ke ukuthi kufuna kube khona lesimilo ngoba Similo silungisa into letinenge umfundisi senda ukuthi ukhone kuba nanembeza senda ukuthi ukhone ukucabangela labanye abantu senda ukuthi nangabe kunezondo uzame ukuphuma kini nangabe ufuna kubulala uphume kini kungako ke babe Mandela wabe siyakuletha ngoba abukile emavini akhe lengawacaphuna wabona ukuthi sive sethu siyagula ngakho ke ukuze sikhone kulapheka kufuna kube nale injection yesimilo usibani bakhona ukuphila balapheke and ngiloko lesihlangane ngako namuhla nalesigijima ngako ukuthi asebantu balunge uma sinesimilo esiveli abantu batokhona ukuphatha kahle abantu batokhona kwamungendlela lekungiyo bahloniphani futhi balethe bacabanga ukuthi nabangi umuntu umfundisi Similo siletha ukuthi ufuna wathi ukuthi wena ulomunye umuntu nalomunye umuntu wena
Masingakuthatha ngalomqondo kanjalo singakhona ukuviselana sivelana nemihluko sikhona ukuhambisana ngendlela efanele. Ungako sikulomkhankaso ukuthi sizama kwakhana ngalesimilo ukuthi abantu base-South Africa bakhona ukuphila kahle. Ngoba ngaleso sikhathi Gatsheni bekumnanzi lesimilo besikhona lomncane ahlonipha lomdzala lomdzala ahlonipha lomncane impilo ingenato tipo netigameko letikhona esikhatsini sekuphila kwethu manje ingabe yonakele kuphi lento? Kulahleke mfundisi mase sicala sithi kunalento lesibita ukuthi inkululeko nemalungelo. Sangawavisisi ukuthi la malungelo akhuluma ini ashoni. Because malungelo ahambisana nemigomo. Ngeke kube nelungelo nje linganamgomo wayo. Ilungelo kufuna uladi ukuthi ufuna ulende ngesimilo nangendlela lenhle nangendlela lethuthukisana nangendlela lemukelako esiveni. But sisuke sayithatha lento kwangazi ukuthi inkululeko into yanoma ngabe ngibani. Because kunale lungelo lesinalo mfundisi lesivama kulive balikhuluma abantu the freedom of speech. Asimuntu kulungelo lakhe lelo. But le speech ngilesilokufuna sisibuke ukuthi le lungelo lelo ukhuluma uthini. So umuntu senakakhuluma noma njani noma ukhuluma into letingakakheki athi ilungelo lakhe ukuthi akhulume lento leyo. Kanti ukunavisisi lokusesimilweni. Ekusesimilweni lokwakhako. Kungelo ilungelo lokufuna siphile ngalo leyo. Ngicabanga ukuthi silahlekele lapho ukuthi sabe sesiphambana nale mgomo nalokufuna indlela lokufuna sambe ngayo endlela similo ukufuna sibe ngakhona ukuthi. Manje ke nina njengemtimba nindalubito sendalubito ukuthi abantu babuyele esimilweni. Awubheke namhla enyangeni ya July sifuna ufuna isihloko sethu namhla kubuka lo mtimba kodwa sifuna kubuka ngco lokulekuthiwa i-Charter of Positive Values lolucwecwe lolama values. Why lelicwecwe Gatsheni? Lelicwecwe leli linema values lama 8 mfundisi. And lengicabanga ukuthi uma singahamba ngawo sisonke sibantu base South Africa kunenge lokuhle lokungendeka lokungaba sibantu lebesingakhulunywa lonke live ukuthi abantu base South Africa baphila kahle kakhulu. Kule 9 values. 9 values yes. Uma singalandzelana ngayo. Ngoba inemikhakha lemilela ama values akhuluma ngezinto letinenge. Number 1 nje wakhona ungathi umbanjakanya yonke lento. Ngoba ukhuluma ngenhlonipho nesicimo semuntu. Ukuthi umuntu uhloniphekile nesithundisayo umuntu ufuna sihlonipheke. Uma sikhuluma ngaloko kwemfundisi kakhulu sitawehla nje kabantu sikhulume ngathi sithathe lapha nalapha. Because nangemthetho yakhuluma ukuthi umthetho ufuna uhlonishwe nofuna uphathe njani bani. So uma sikhuluma ngale nhlonipho kakhulu kunenge lokufuna ngabe siyakwena ngoba ngabe sihloniphana labe ukuthi ufuna sathi kahle kulomgomo ukuthi kufuna umuntu nemuntu atati ukuthi kubalekile ukuhloniphana noma ngabe ngibani. La uyichaze khona ekucaleni mfundisi ukuthi umlomusha bekamhlonipha kulomdzala nalomdzala ahlonipha lomuntu. But namhla kusendeki ngobe lesimilo sesilahlekile. Ungako lo mtimba uzama kubisela lento leyo ukuthi akubuyele emuva kube nalenhlonipho ukuthi sikhona kuhloniphana. Kuhlonipheni ke ubuka umuntu noma lokhubatekile. Ufuna umthathe njengomuntu lo normal. Kuyinhlonipho lo. Akusho ukuthi umuntu nakakhubatekile ukhubateke nengcondo akasasemuntu. So uma lo muntu utambita ngemagama umlulade uchaza kona ukuthi lenhlonipho seyilahlekile. Ngakho ke kufuna sibuye kule nhlonipho kakhulu sikhona kuhloniphana. So le mikhakha leminenge lama values la ka9 asitshela into letinenge ukuthi kunenge lesingaphilisana ngako thina. Ngiloko lokungenda mfundisi ukuthi noma ungaya even lelinye live la ngaphandle uma khona wala eSouth Africa lekataba hamba ngale migomo le niyovele nibonane ukuthi nina nibuya endzaweni ninye ngoba le mihambo yenu itobe siyanikhomba ukuthi ngilabani lekwana lesimilo la. So ngiloko lesibuke kona kakhulu kungilo July month nje sisho njengoba baba Mandela injongo yakhe bekafuna kubona kona lokho ukuthi abantu base South Africa babumbene baphila into yinye bayahloniphana bayavisisana futhi bayabuyisana la kunedinkinga khona. Ngiloko beke sigcugcutela kakhulu kulo mtimba ukuthi bangathi sive sakithi singakhona kubambisana sichubeke ngalama values lesinawo o9. Asibuke la ke Gatsheni sengakangena ishiki lama values mhlambe ngalinye njengoba ushito ukuthi ayimfica and lelo kucala lobo uPaula ngalo ukuthi bamba konke. Ngifuna ukuthi la ekutheni ukuthi umsebenzi wenu ukuthi nibuyise similo and lesimilo ngifuna kubuda ukuthi ingabe ngini kuphela lekumele nibuyise lesimilo noma nemindeni kumele ibambisane nani ekutheni lesimilo sibe khona.
Mfundisi ngicabanga ukuthi isimilo ngeke sibe semuntu munye. Sinathi ngumtimba sibona kwangazuthi kungaba kuhle uma singabambisana sisonke. Ngoba isisemuntu munye isimilo. Umndeni ufuna ufaka esandla ngoba abantwana nebantu lebakhulako basuka emndenini. So umndeni ufuna udlala lichaza lelikhulu ukuthi isimilo. That is why mfundisi uma ngabe sihamba umuntu umbona ngathi uphuma endleleni. Base uphuma kuliphi likhaya lo ufundziseke njani lokho ukuthi kusimbandzakanya sonke kulento ukuthi ufuna sibambana nesonke singumndeni ekhaya ukuthi simkhulisa njani umntwana futhi ke kulento yesimilo mfundisi kufuna sathi ukuthi umntwana akasiwe umuntu munye umntwana wesive sonke ufuna akhuliswe ngonke umuntu kodwa nyalo sesidevelope lento ukuthi umntwana nami angeke umthume wena ngingafuni mina waye wathi thumela wakho la kulahleke khona lobuntu lesikhuluma ngabo ngoba kufuna sibe simndeni sisonke sibambene sibantu bonke sona kuyakha lento uma umntwana ahluphekile kufuna sonke sibe neshisakale ukuthi usitakala kanjani lo mntwana wakhe kanjani lokuse kanjani but namhla sesikulendo ukuthi umuntu nemuntu ufuna atibonele ukuthi kwendekalani ngento yakhe atibonele nemisebenzi yakhe ukuthi uphuma njani ke ingabe lisiko lesintu lelo yini cha lelo ukuthi umuntu athibuke yena cha akusilo isiko lesintu nakusiko nebuntu lokho ngoba masikhuluma ngesiko lesintu sikhuluma utokhumbula mfundisi kaTheni bekuthi nakunesifo emndenini luthide umakhelwana labanye bebeta netindo batopha bamkhalele bambuke ukuthi ushoda ngani bangancediseka ngani kulomndeni konke kwendeke into efana lento lo muntu anabhatata lo muntu anesidudu lo muntu anempuphu lo muntu anani but namhla kusasinjalo umuntu utaphethe spoon ne toothpick na pelepele wakhe kacheni aphinde toothpick yokuzokolota kusudlela inyama nalamabala utawabala lokudla nongakaphekeki kahle asho sabakapheki kahle yasole lokudla kuncane kodwa yena kuthi lichaza lekadlala ngathi kuthengwe nguwe ayikonakele kahle sekonakele kakhulu mfundisi but ngilasincenga khona ngalomtimba ukuthi asibiyele nemuva sendeleni lwethu ibe nesithundi lebuntu bethu bubiyele bube kahle sisupportana naneni la kunetinkinga khona sikhona ukuphakamisana siwetana ngiloko le baba Mandela bekangakujabulela uma singaphila ngako siphinde sibe ngilabantu nathi lesitakujabulela lokho awubheka ukhuluma ngesimilo la akukho sesimilweni ukuthi uya emgcwabeni uphethe sawoti uthe pele toothpick nani lokuthi labanye nasawoti bandlule baphathe netikhaftini labala and mfundisi usasho isikhaftini kufuna sikhumbuleni ukuthi kufa kuyahlonishwa and namhla abantu baphatha itikhaftini bathatha kudla kwasekhaya kwasekufeni bahambe nabekhaya bonika abantwana ngiletinto lesethi senda namhla singasakhona kuba lelive siyalengayela because ngoba letinto lokuthatha lapha uhamba nato le awadi ukuthi uyohlanyela ini lekakho so kudla kwasekufeni asihambi nako kudla la kuhlushe kwakhona sikuthwala sambe nako singamane sithwale labantwana ngoba siyakubona sekuyendeka nyalo bahambe abantwana umntwana kancane mfundisi mara njalo siyababona abantwana emigcwabeni banenge bahlele nje ukuthi kufuna bathole kudla badle batokhona kumuka ngoba ekhaya kude kahle mhlambe singakubuka ngalo ukuthi batele kudla ngoba bahlupheka labakhona khona kodwa akusindwe lenhle kufanele ngabe siyayenda noma kufanele ngabe iyendeka into le ngako ningumtimba niyakhuda lokho kakhulu mfundisi sizama ukugwema ukuthi abantu bakithi abakugweme abantwana bangayifeni kuya labo bemndeni exactly thina khula even emndenini na umntwana vele bosinaphuma libhokisi niyafihlwa ningaliboni niphume bahambe abantu labadzala ndawo bona nasebabuya abantwana bebangayi emathuleni mara namhla sithola abantwana sebakhupha umhlaba kufuna bafake emathuleni beleni bathi abayobona mufi into lekufana naleto nje but kuyinto lengadi ukuthi seyichamuka kanjani kodwa lesasikhathi besikubona kusikhula kahle sikuwadi lento ukuthi iyasabisa kufuna sihloniphe singamani siyende sinoma njani ngiko nje kunetifo letingalapheki ngiko nje tinto letinyenti letingahambi kahle sitibona tiba khona ngetento tethu exactly kungako mfundisi le mtimba lesikhuluma ngaso sikuvuselela ngoba lento beyikhona phambilini yabe siyalahleka kungako sesilethe emuva ukuthi asiyivuseleleke sibone ukuthi ngeke isiphathelele okuhle yini nasingachubeka ngako na ngeke sive sethi sinjinje yini nalokho lesikubona ngaso kumhlolo ngeke kuphele yini if ever singachubeka ngalama values lesikhuluma ngawo alomtimba okuvuselela isimilo sesiphawulile ngasawoti ngapelepele ngetoothpick ngiyengibona kuba nemsindo emva kwalokho
abantu bajayiva but after tears. after tears and bayicala lapha emangcwabeni. Yeah. Ingabe ukhulume ngale value yokucala ye-human Yes, dignity, respect, human dignity and equality. Yes. Bokuthi lo lebasi bampheleketela kumhlonipha noma akusiko kumhlonipha. Labanye bathi hayi lo beka phila nathi ngalendlela bende lento bebayenda naye. Ingabe kwamukelekile lokho yini? Bavete netindo emndenini tindo lo mntwana longasekho bekati fihlela abatali bakhe. Yeah. Mfundisi kuba buhlungu kakhulu mase sifika kulesigaba naleso. Because lo mntwana letindo bekadenda uma ngabe bekumntwana. Bekadenda nebangani bakhe la bebadenda khona. Bekangadendi phambi kwalabadala. Yebo. But nyalo sesikubona kuyinto lembi nasesikubuka kubuhlungu ngoba lokunye kulihlazo. Umntwana wakho awumati ukuthi bekadubula abantu. Yebo. Abamba inkunzi. But nasekashonile. Sekuletimovo letospina phuma etibhamu kuyadubula. Bathi brayethu lena khishwe mikho abanjiswe. Ninde banikati balomuvi anisakhona ukwenda tinto bakutshela ukuthi sithine sokwenda yonke lo mngcwabo kuyimuntu wethu nathi kwendeke kulomunye wethu bekenda njalo na. But ngokwebuntu nanga kuyibuka lento ngicabanga ukuthi kufuna sicalele ucale khona mfundisi kulento emndeni. Ukuthi labantwana sibakhulisa njani siyabachazela yini ukuthi phela naso ushonile uma ungaphila impilo leso lesikhathi lesiphila kiso namhla ngoba after tears bayayenda ibe khona bayifuna and bayidemanda. Even if wena ungathi awuyifunda ekhaya lakho but ngeke ukhona ukuyigwema. But oba khona batoyenda ngoba seyendeka all over. But sekuya ukuthi niyenda ngaliphi ihlangothi ngayiphi indlela lo muntu bekenda into because even nako semakholweni ikhona le after tears. Ukuthi bahleli bacula bakhuluma lokuhle abendi lokubi kuyadliwa in but bakhuluma ngemlando wakhe ukuthi kuhle. Sekukhona ke lapho kusivele beba busy kakhulu ngetinto telive kufuna kubonakala ukuthi bekangubani. Nabe kajayiva bajayiva. Nakujayiva mfundisi ukhumbula le ukhuluma lenye lindo lengake ngawubona lomnye umgcwabo lo walimata inhlitiyo yami kakhulu. Labo sisi lengababona abangcwaba lo sisi bekungasimnanzi. Bathi baphila naye benda lokho bebakwenda then bakwenda njalo emgcwabeni khona lapha. Lento lebe baye. Yeah. Na ibhlungu naso ibuka ene le ithunata nalomndeni. Labadala angikholwa ukuthi kuyabajabulisa ukubona lokho sekwendeka ukuthi wonke umuntu abone ukuthi lo muntu lo beke into lefana nalo. So umtimbo okuvuselela similo kwemfundisi sizama ukuthi asisibiyele nemuva. Lo kwangazuthi kwehlisa sithundi sethu bantu. Ngoba sesikopa netinto letingasithethu thina abantu labamnyama lokufuna ngasiphila ngayo. Sesithatha letinto dala abanye abantu masiko alatinye tive sikulethela kithi ezifo ngathi kwethu kanti akusiko kuloko lesifuna tabo kenathi sibantu ukuthi asahambe ngendlela efanele. So lokho after tears kukahle uma ngabe kungilento lekuthi bapholile bahleli kahle and ngicabanga ukuthi kuhle nakungabe singakwenda ukuthi imndeni uyakufuna ukuthi akwendeke yini. Uma umndeni usichasa ikudzingi lo then mhlambe bangahamba lapho bafuna ukwenda babe nenzawo yabo labo booka khona bende khona kulelo balalelo batendele izinto tabo. But kungabe ngila ekhaya noma kusemathuneni sekwendeka yonke lento le ngibona ngathi akuhlali kahle uma sikubuka umtimba lovuselela isimo. Sihlelana babegatsheni la u-Deputy Chair wayo i-Moral Regeneration Movement la eMpumalanga. Sisehlelweni umthombo wekuphila sifuna kubuka nanga ama values njengoba siwabuka sisedukwawo sisenyangeni ya July sibuka imisebenzi yababamandela ngoba lelicwecwe phela lingaye nangaye khumbula ukuthi lalonjwa ngaye lo July kodwa ngeminyaka wa 2008 lapha ePitori njengoba nalomtimba walonjwa lapha ePitori nga 2002 la eMpumalanga walonjwa nini nga 2003 kamachekeza awuvele ngiyayibuka le history ukuthi iyahambisana sekuneminyaka nikhona gatsheni lemitse ningale kwa 20 ingabe angifuni ukukhuluma ngalo 20 years ngifuna ukukhuluma ngalo 30 years sisaqhubeka nekukhuluma ngalama values kule 30 years siqedzile ngoba phela lo mtimba
ukuvuselela Similo angithi upartner nahulumende. Nangabe ubuka lama values lawa akhonile yini ukuthi endeke siwaphile. Ngiyathi ukuthi ngeke kube 100%. Kodwa ingabe kukhona yini lithemba lokuthi hayi noma sesende 2 or 3 bakhona abantu lebakhombisa lempilo lekhonjiswa kuleli cwecwe kusiniketa lithemba ukuthi nakusasa bayoba khona nanini babe khona leliphupho ligcine lifezekile. Kunjalo mfundisi, njengoba usho ngeke sithi sekuphelele, kodwa kancane kancane kukhona lokwendakalayo lesikubonayo. Because na hulumende wethu uyadlala lichaza, uyafuna ukulibona ukuthi abantu bayaba nesimilo, ngoba uyafuna ukukhulumisana nathi. Kulenzabeni ke nalokubuka ukuthi bantu le bahlupheka banakekelwa yini. Kungako uhulumende uyakhona ukusponsorisha ama-orphanage ukuthi abantu abathole inzawo bahlale labangana abadala bakhona ukudliwa. Lokunye lesikubita ukuthi kubuntu nako lokho kusesimilweni ukuthi bakwende lokho. Number 2, siyabona nemisakato yakhona kusiletha ukuthi sitokhuluma ngalesimilo ngoba babona ukuthi kulahlekile. Bafisa ukuthi kwangazi ukuthi singabuyela emuva sibe silungiseleke ukuthi lesimilo sibe khona ebantwini. Lokho kuchaza kona ukuthi going forward kukhona lokungendeka lokungalunga futhi kunaloko lesinako nyalo ingangeteka naleli themba likhona lokuthi kukhona la singafinyelela khona uma singachubeka nalelo. Siphinde sibe nalesikhathi nalomndeni because kunala level lenye ikhuluma khona ngemndeni mfundisi family values. La ukuthi lemindeni kuyadzinga ukuthi sikhulumisane nayo inkonzweni wherever la kubamitha khona abantu labanye bakhona ukuvetelwa ukuthi similo sibaluleke ngalendlela lesona. But ngoba siyabona nyalo mfundisi ukuthi bantu labanengi sebayafuna kucabangela labanye abantu. Bantu labanyeni sebayafuna nokuthi baye esikolweni, bafuna nokunakekela abantwana. Even nalabo bakhubatekile bantu sebayalithola nelithuba nabo ukuthi bakhona ukuveta luvo lwabo, bakhona ukuhlangana bodwana, bayacasheka na kugovernment. Lokho kusho ukuthi sesiyabuya lesimilo kancane. Then kuhamba kwesikhathi nasingalandzelela siloku sikhulumisana ngako sivuselelana nesimilo. Singaba abanyendi lesingakhona kuphila ngayo live lethu libuye lesimilo salo. Kuyavakala Gatsheni la asibuyele kuleli cwecwe uthe ivalue yokucala lefaka inhlonipho yawonke umuntu ngoba umuntu wadalwa anesithundi sakhe enisadalwa silingane. Ngingibe abantu bathi asilingane angathi ukuthi bakusho babe basuka ngakuyiphi angle lo. Uma ngingakubuka mfundisi mhlambe lokho ngalendlela ngicabanga ngayo mina ukuthi bona babuka sicu semuntu ukuthi asilingane ngokwebucu mara ngokukaNkulunkulu nangendlela asidale ngayo yena alesithundi semuntu usende sabamunye ngokweKristu mfundisi masingakhuluma ngakhona kulaba labangena eKristu. Uma bakhuluma ngemuntu abakhulumi ngale nyama, they speak ngespirit spiritual ukuthi that is why mfundisi mhlambe ngene example uma ungathola umuntu nathe kakhulu utshwala atsakiwe alayisho ngelibhara adle kakhulu adle kakhulu mangwebethu usasolo abufuna nangathi wena hayi phela wena sowudle kakhulu athi ungathi ngidle kakhulu angadli kakhulu ufuna ngize ngicabane nawe but lesimo sakhe sisebhareni utawucabana njani nawe. Mara lo muntu lophila la ngekhathi kuye nguye lo lokatsaka ngoba vela akatsaka lo muntu lofakwe uNkulunkulu ngala ngekhathi but lo mtimba ngiwo lo losovitsikile lo limatala. So kungako ke ngokuKristu sithi umuntu ngilo waphefumulelwa uNkulunkulu ukuthi akungene ngekhathi komuntu. So but lokungalingani ke kwebantu ngalendlela sisho ngakhona uma sikubuka spiritual because everybody is a spiritual person but ke kufuna sikubuke ukuthi labanye abantu bacabanga nasikhuluma ngespiritual sikhuluma ngaNkulunkulu kuphela ukuthi unalo lokukholwa but sinalo ukuthi kunema nerves angathi ngayibita ngitsini lento ukuthi kunento loyifilako all the time ukuthi wena ngulento lesona nambeza wakho nakakutshela ukuthi ungakwendi lo ufuna ukulalela nembeza so letinto leto ke mfundisi lokuthi asilingani mhlambe sesibukana ngema assets asilingani ngoba enthali unemali asilingani ngoba endlovu uchakile
asilingani ngobe lona akakafunzi asilingani but ngokukaNkulunkulu ngalomcondo wethu sonke usakhe ukuthi sibe umuntu munye sikhona lokuvela nabuhlungu kungako usakhe saba ngemfanekiso omunye mfundisi sesihluka nje ngale masize ethu lesinawo nalokwakheka mara yonke into lekasidale ngayo siyafana indlebe ila ihleli khona nalo yalomunye ihleli khona nenhloko kunjalo nje into yinye ngalendlela leyo ngazama kusakha ukuthi siyinto yinye awuvele baze bathi nemino ayilingani ngiyakuva ukuthi uthini Gatsheni kodwa la lelicwecwe ngalobundu ngale ndalo yethu liyasikhuthaza ukuthi sathi ukuthi sonke siyalingana kumele siphilelane kumele sithandzane kumele sihloniphane kumele sendelane lokuhle ngetikhathi tonke ngakho ke uma singakwenda lokho kusho ukuthi ngaphileka kamnanzi kabi la yini kakhulu i-value yesibili ikhuluma ngale promote responsible freedom, the rule of law ne-democracy. Uma sikhuluma nge-democracy ne-rule of law mfundisi sikhuluma ngendlela umthetho ufuna usebenza ngakhona bese sikhuluma futhi ngalenzani velinyenti ukuthi uma sikhuluma ngenzani velinyenti sisuka sikhuluma ngani silala ama-rights angena khona ngila sebakhuluma khona ke labantu ukuthi unelilungelo lokwenda lokho unelilungelo but ke kufuna sihambe kabanti sibuke ukuthi lo mthetho lokhona le rule of law lesikhuluma ngayo ngilele sincedzako yini sesimilweni kwayona na lokho lokwendakala kwemthethweni ngilokho lokufuna ngabe kuyendeka yini eSouth Africa noma Seven Soul nomthetho wethu sichanela la kufanele sibe kahle khona yini but kunetinto ke lesitibukako mfundisi namuhla nakule nzambe linyeni lesikuhlanganisa sekukhona lokonakele between lo mthetho nalenzambe linyeni uma ungakhumbula nje mfundisi nasingayikhuluma kahle lento namuhla sekunebantu lebabulala abantwana ngebunene abantu bakithi sesiba nalendo ukuthi umuntu lekabulele sicabanga ukuthi akakafanele ukuthi abe nebail because once wabulala kusasa simbona songaphandle sesithi lo mthetho awusisebenteli thi ngila kufuna bese sibuka khona ukuthi lelilungelo lalomthetho but lo mthetho uthi lo muntu unelilungelo ukuthi athole ibail lo muntu lo unelilungelo ukuthi aboshwe kodwa aniketwe indlela lekahle ukuthi uboshwa ngatiptizathu letizathu lekusetshenzisiwe ngedweni lokufuna timbophe na ngoba kuhlonishwa lesithunzi salakhe lo muntu nalelilungelo lakhe lesisina so ngileti into lethu nyalo kufuna sitibuke because uthola sesigcwele emgwaco sithi lo mthetho la usebenzile ngoba lo muntu usibulalele at the same time utholakala songaphandle but ithine sibuke ukuthi laba lebasafuna kuphenya bafuna kwathi ukuthi nembala nguye yini nembala kwentiwe ngendlela lekakwende ngayo yena sineliciniso ukuthi nguyele kufuna simgwebe na because lelithandwe elinyenti isivumela lokho ukuthi kufuna sibuke letinto leto before start a decision ngeke umane uthathe letinto nje ngoba kudzala utokhumbula mfundisi ukuthi nebantu bebagwetshwa kunganabufakazi mara lo muntu sogwetshiwe soyadosa usejele ulimele but namhla sekufuna kuphenyisiswa konke lokho ukuthi lo mnani imgwebe ngeliphutha kufuna phinza tosuwa state ngila kufuna kubuka lo mthetho bese kubuka nalenzando elinyeni nalamalungelo lesikhuluma ngawo so ngiletini lokufuna sitibuke nesithine simtimbo lovuselela simile sithi kufuna kuhambe ngendlela lokungiyo ubulele umuntu akaboshwe bese uya investigate ukuthi lento lekayendile ngiyo yini uma ngabe kutholakala evele ukuthi unelicala kufuna ligwetshwe licala isento sakhe lekasendile lesi lokhu kufaka yonke imithetho nale yokushayela la emgwaqweni ngoba ngiyabona akunakubeketelelana kahle mfundisi uma ngabe ne example ngeSouth Africa bantu lebachamuka kuhamba mhlambe labanye bathatha iadvantage uma ungabuka kahle mfundisi kuna lama pothole lama speed humps lesinawo lama speed humps akutshela ukuthi sitiphula umthetho emgwaqweni masishaya ngoba bekungeke uma sihamba ngemthetho letipithambe tingeke tibe khona ngalendlela tingakhona but kukutshela ukuthi umthetho siyawuphula sigijima kakhulu asiwulanzeleli kungakwazi basifaka nala kungafanele sigijime exactly but ube ngabe besinale similo sathi kusivelela lespeed lesi kufuna sisihloniphe sihamba ngalendlela leso ngabe kude tingoti ngabe sathi ukuthi wonke umuntu lo hamba ngetinyawo ngelibhayisikili uphephile ngoba nathi umthetho isihloniphe le dignity yakhe exactly leNkulunkulu amnikeza yona
but nami uthola sesikhombana ngetingalo la emgwaqweni uhamba njani awubona ukuthi uhamba mina la ungene waze balimatana labanye lomunye uzayo emamisa imoto ukukhishwa ibhamu kukhonjwana kudutshulana lento kubanga ukuthi asikahambisani kahle emgwaqweni so lo mthetho ungena kuyonke indzawo mfundisi even nasetikolweni bantwana bethu nyalo usukufuna kuphuma amaphoyisa ayosesha etikolweni nokuthi bokunganasidingo sokuthi kungaze kuyoseshwa isikolo ukuthi abantwana sebaphethe limali because sifuna sathi kahle ukuthi isikolo indzawo yokufunza abantwana ayisindzawo yokuyoliwa mara utothola sekunethi limali siyaphi lesilimato esikolweni nathishela sowushayiwe ushaya umntwana wesikolo nesilimato leke uthi nangaba sikhafulisile awusaphili angeke ubuyele emuva and asikho semthethweni kwasona sithathapha ngeke wathi so ngilento lesizama ukuyikhawula ukuthi la emthethweni asitibukeni letinto ukuthi tonakala ngaliphi ihlangothi ngendlela lenjani futhi and sibuyisa njani lo mthetho ukuthi abantu bakithi bakhona ukuthi sihambeni ngendlela lefuna ngayo umthetho siyawasupporta yena lamaphoyisa siyawusupporta yena lo mthetho lokungiwona ngoba nyalo sesiyalo sivukelana sodwana nyalo liphoyisa sekufuna libe nereason lokukubopha umbophe ngendlela lekahle lo muntu umfunzele amalungelo akhe na umuntu ufika ngidluthula wangithatha wangishaya ngisale sekurong and lo burong lobo ngilobo lesikhulu sichamuka nabo ngalenzani belinyenti usina democracy sesiyakhulumisana asisana mara siyavisisana yini lokukhulumisana kwethu ngiyahlonipha yena ngithi angiliphoyisa ngithi ndoda so wena licala sicela ukuthatha sikise le naloko awufuni ukuthambela ngendlela efanele funa sivilitisane kuze kube nalokulwa lomunye umuntu agcine sekaphula emthetho unganasithini inkululeko yinhle kakhulu neda si-understand ukuthi noma ukhululekile kufanele kube nemikhawulo kufanele kube nemisebenzi i-responsibility yokuthi nayi right yami ngikhululekile kodwa kufanele ngihambe ngigcinele exactly ungeva uve umntwana athi i-right yami le ukuthi ngibuye ekseni ekhaya labani phela i-right yemntwana mfundisi lesinayo umntwana li-right lakhe ukuthi umise esikolweni awuvele number 2 umphe kudla adle awuvele number 3 nakagula khona kuyake umise kadokotela khona neshelter but angazandlule kule stage leso akasasimntwana lokuthi unelilungelo ukuthi lenye ilungelo lekanalo lekhaya ngoba uyagcoba uyadla uyageza ulala kahle but lelo ukuthi ahambe ayobuya ekseni asilungelo lakhe no phela ilungelo lemnikado welikhaya lelo uyafuna kulala la ekhaya lakhe noma akafuni namhlanje ubuya tola ubuya ekseni ilungelo lalomnikado welikhaya hayi wena lo mntwana wala ekhaya ethi hayi silika lapho namkhulu lelikhaya ngicabanga ukuthi lapho ngilasiba nema problems lamanengi because labantwana kufuna ba-understand ukuthi ilungelo lakho uyokwenda ekhaya lakho ukuthi namhla ukhanuka ukulala ekhaya lakho ubuye ekseni nakhona why ungakhanuka ukulala ekhaya lakho ufuna ukulala ekseni uyolala kuphi nabantu uyolala khona because nawe uzube nelikhaya usuke sona nkosikazi nawe ningakhanuka ukulala la ekhaya kufuna nambe nankosikazi wakho nolala la nolala khona mana sohamba wedwana wena usangikhanuka ukulala la ekhaya uyolala kuphi nabantu ngoba likhaya lakho ngileli but lona-ke lekamntwana vele ude lilungelo lokwendeleka kufunako la ekhaya kwakhe lilungelo lakhe ukuthi akafundziswe anikwe kudla agcokiswe anikwe indlawo yokulala alalele aniketwe nemisebenzi okufuna yende la ekhaya because nawe ngoba umntwana ufuna ucontribute something endlini ukuthi mina ngilungisa ingathi ngiwasha teacher ngiyathina ngenda yonke lento ngiyancedisa la ekhaya and akuseko isikhathi sokuthi nomfana noma intombazana umsebenzi okufuna uwende la endlini ngeke-ke kuthiwa umfana wena ufuna ukudile ngamathulusi angaphandle ulungisa ingathi sikufuna kube kweleka washa teacher apheke sonke isikhathi no nomfana ufuna apheke into nje lelula mfundisi nyalo kunemahotela kunalabantu esibabita besima-chef ayisengibomake kuphela baphela omunye usingayiphunza lekhaya exactly and kuyoba njani phela ngeke umndeni wonke ukuthi ubeleke abafana nemantombazana kukhona la kuba nebafana khona kuphela and then kona sokufuna kwendekeni sokufuna kubethe lolungisa washa teacher siphumute make phela ngeke ahlale ndakonke sonke isikhathi sokufuna bakwende bakujwayele ukuthi vele siba sisona sibantu kufuna sikwende lokhu sikwende lokhu ninika nemagame leli viki lakho lela kakho wena ukhumbula lapha kudzala basilikoyi lakho nguwe kufanele uwende lo msebenzi sikhuluma la bekunene nge-value promote responsible freedom
the rule of law and democracy. Lelandzelako Gatsheni ikhuluma ngokuthi improve material well-being and economic justice. Yeah. Tindzaba temnotho mfundisi netinto lesiba nato. Ngale tinto lokufuna sibodubuka kakhulu ukuthi sitithola njani. Masikhuluma ngamaterial mfundisi sikhuluma ngetinto tokugcoka, timoto, lonke lento leyo. Makhaya sitithola njani tinto leto. And uma le tinto leto sithi sifuna ukuthi cucutelela ukuthi atibe kahle. Kunendlela lokufuna utithola ngayo. And kunendlela lokufuna utonge ngayo. Kunendlela nebantu lokufuna bakubone ukuthi phatha ngakhona le tinto leto. Ukuthi tibalulekile empilweni yakho. And bese lo mnotho lofika kuwe ngoba kunasikhuluma economy sikhuluma ngemnotho lokufuna sibe nawo. Siwakha njani wona ngoba kunebantu labayile basibakhe emnotho wabo kanti bawakhe ngendlela le wrong. Lokungakafanele ukuthi ngabe wabo. And emnotho ufuna uwakha ngokujuluka ngokusebenza nangokucabanga kwengcondo. Njengoba iBhayibheli amaKristu lisho. Yes. So uma wakhe le tinto leto accumulate dabatako uthi gcina njani ukuthi tibe mnotho wasekhaya noma labanye abantu bangabenefita njani kulo mnotho wakho. Because uma wakha mnotho mfundisi usungathi wena as individual. Ufuna wakhele nalabanye abantu lebajudani nawe noma lebakhashana lebangakhona kubenefita kulo mnotho wakho ukuthi ukhona ukubanceda labanye abantu. Mnotho asitinto lotakhela yona ukuthi be yakho wedwa uphilele nje kamnandi. Isimtimba lovuselela similo sisuke sithi akanaso similo lo ngoba akanaso sandla sokupha. Akancedi yebo mnotho utholile mara udlela yena wedwa. Yeah. Sibantu baseveni ke sesingasho sithi sinemona laba bathi ubanemona ngoba yena ukhonile kwenta izinto takho abakahle unetibahla unetimoto unemakhaya utakhele lo mnotho wakho so ufuna anike labanye abantu ngoba kwende njalo but ke ngokwesimilo nangaloko ubuntu kufanele ukuthi sishare uma ukhona lo nako lokuncane mbulela labanye lebanganako nabo bakhona ukuphila ukuze sizokhona kule tinto takho lo nato wena lesibita ukuthi materialistic and stuff dikuphilisa kahle mara mbulela nalabanye bakhona ukuphila ngabo so lokho kuyokhona kusenta sibe bantu base South Africa lebacabangela nabo kuzothi umnotho ungasilahlekeli sonke na uthole ngilomunye asiutransfer nakulabanye bakhona ukuphila ngabo ngoba kahle Gatsheni bathi kuneligebe phakathi kwalabanako nalabanganako kungumsebenzi wabani ukuthi leligebe livalwe kungumsebenzi wethu mfundisi especially thina lesinako nalaba lethina lesinganako but thina lesinako kufuna sikubone ukuthi siyalivala leligebe akuthi siyakhona kubanikeza labanye abantu ukuthi ababe nabo kulelizinga lesibili but ke kunento lengike ngayinotice mfundisi kulento ukuthi labanako nalabede laba lebabanako esikhathini esiningi bavama ukukhipha lokule bangasakufuni nabo lokungasamukeleki ivini ulomuntu lothi umniketa yona lento ngoba ngeke imncede ngeke uthathe libhuku lakho lelidzala leselitsabukile ukuthi ulipha lomunye umuntu kazi lo muntu uthi ivina lehara lekufuna ithume lakutsabuke khona so ufuna umnikele lento khona kulugcoka naye khona kuhamba ngalo abenezipathi sivame ukukhipha lokho lesekuvithikile kuze ngoba vele ukutayela lokuvithika lo yakachubeke nabo ngicabanga ukuthi ngilasi imosha khona yeah so kufuna siyilungise lapho ngoba lo munye umuntu nakhona uyampha into umfundisi abese uyayithatha akhulume kabi asiyena lo utshelwe ngibalo sithi mvuthulo katanga bothi letsa lake mangahluphekeli yena mina but awutsheli lo mleka kuphako so utshela labanye abantu kaze ngawutshela ukuthi cha lo ngiyakubonga mina ngekudzinga or ukuthatha uyonawo ukudlulisele kulabanye lebakudzingayo ukuthi ukhulume lamavila atiswana because ngalendlela sinikana ngayo tindo sometimes sibe nawuthi uyaphanana uvela amagama lawo ukubesisandla siyancipha ukuthi labantu ngizibapha into ubona sebakhuluma so kusho ukuthi kufuna ngasanike umuntu yini akakakuwashi nikuwashi uyanginika that is why mawdrop labanye yaphuka sebakhona vele mfundisi laba lebanemona athanayo lento vele anganiki umuntu wathi lento yami iyadura le bongo yeah ngeke ngiyinike lo munye umuntu yele igama langoqo Gogo ngafuni ngetinto takhe mara samlingani kwayena lento yami iyadura le mara uyogcina ngani ngoba vele ayisakulingani ucabanga ukuthi nganyele emalanga abantu abami bayoyiqoqa but isikhathi siyandlula uyogcina le ndlela loyifashion isikhathi lesayisagcoba le nokuthi upha lo muntu uthana noma uyibuka isaseyiright yothale bomhleka labantu ungakhumbula mfundisi apha ama-bell bottom nami noma ungacamuka yalinyuwani kumele akafuna kuyigcoba
ayisekho lo sikhathi. Yeah. So ubeka into letingcina tingabi neveli. Yeah. So asikhiphaneni sinikana nentini uma ngabe sinalo. Sikhona ukuvala leligebe lokuthi bantu bede thina sinako. But ke ikakhulukazi kuloko mfundisi la singakubuka ngalendlela elibandlululo lesabanalo. Ngicabanga ukuthi kufuna sikubuke ngalenhlangothi lebelungu nebantu labamnyama. Ngoba ngicabanga ukuthi leligebe laqala lapho kuba naleligebe. Singalubezi thina abantu labamnyama sodwana. Yeah. But belungu baba netinto letinenge letinkulu kudlula leti lesinato thina. So ngiko nalomnotho lokufuna sibuke ukuthi kambe kubo bebawuthole njani thina sinyalo sikubo. Njengoba sesikule democracy siyakhona yini ukufinyelela lana babebakhona na. Nomnotho usasenabo noma sebawuhlephulile nathi siyawuthola yini. But ngicabanga ukuthi leligebe kufuna silivale ngalapho because uyakukhumbula mfundisi belungu bokungibo laba bebabukeka banemayini. Banema plaza. Banema tractor balima kunanani. Even nanyalo bantu bakithi labamnyama bakhona but basasengcosana lebabambe letinto basengabe banene. So ngicabanga ukufuna sikubuke ngale lihlangothi lokuthi sivuselela simile ukuthi asesibeni banyenti kulento leyo ukuze sitokhona kunikana nathi kulesivile simnyama sithuthuke sibe sinenge siba nalomnotho. Government uyakuzama kakhulu siba nathi sikhona ukufinyelela kulezila. Yeah, leligebe nathi belikhona kwakudzala kodwa belivala. Nangite impuphu ukunganisela. Yes. Nangite umshini uyakhona kunikela. Uyayibona lento le. Nangana masimu. Ungakhona ukulima uyayibona lento le. So lo mtimba uthi lobuntu abube khona buchubeke bephambili. Makhelwane nakatocela amafutha. Ungathi ilawa kale thina kuphela. Inyanga yophela nini uyayibona cela sawoti. Hawu ungazucela sawoti into le akanako lo muntu mnike uyakucela ucela ngoba anganalo. Ngifuna kubiyela kuloko blokuphawulile la gatsheni ukuthi unike lo muntu ngoba lento ungasayithatha. Unika libhuluku leli vethekile la emadolweni mhlambe nangala emuva. Nasikhula thina ngiyethemba ukuthi nawe uyakwati lokho. Ukuthi na ugcoka libhuluku lelidzabukile bebathi uba ngabuphuke. Lamalanga ngibona kunemabhuluku ladzabukile agcokwa atigamhlophe. Ingabe inshintshe njani lento? Ngiyathi ukuthi mhlambe iculture ayikho static iyatshintsha indlela yokuphila ayikemi ndzawonye. Ingabe kulesi sikhathi letimpahla letidzabukile atsisabangi buphuya yini njengoba siva nahulumende akhuluma ngokuthi ulwa nebuphuya ulwa nekungabi nemisebenzi ulwa nani futhi neko sibe nemfundo lebalulekile yonke letinto lentile. Mfundisi ngicabanga ukuthi sisuke sithanze izinto kakhulu letingasikahle. Mara mhlambe kube sisebenzisela lempahla lekhona nyalo ngoba sekuyifashion. Ngokustendiwe sethithengwa tinyuwani mara titsabukile. Kustyle nje. But even if ayigcokile lo muntu uyayibona ukuthi lento yakhe inyuwani inhlobile netitsabukile sekustyle. Labanye bakuthenga kukahle sebatsabula vele bafuna lokutsabuleka ukuthi akube njalo ngoba bakubona ngathi kustyle lesihle. But bekufuna ngabe sifunza lapho ngabe sakufunza lapho kakudzala. Ukuthi lokugcoka lokwa bekungasiki ukuthi bekufuna sihlekise ngako uma ngabe umuntu bekagcoka atsajukela ngoba namhla sesikwende kwaba ifashion kona lokho. Usifuna sikunderstand ukuthi umuntu uyatsajukela mara akufuneki sikubuke lokuhlupheko. Kukhona lokutsajukela ukuthi uyakuthanda lokutsajukela mara kukhona lokutsajukela ukuthi lo muntu uhluphekile lo. So kufuna simside lo lekatsajukela ngaloko ehlupheko. Mara lokho lekakujabulelako lokuthi kwakhe ufuna kuphela njalo. Ufuna livele ebaleni. Uyalithanda nalivele ebaleni. Mhlambe mehluko ukuba ngilona. Mara ngalesinto sokuthi besithi silanza ihlupheko uma ngabe ugcoka impahla letitsabukile. Shows betikhomba vele ukuthi ngaleso sikhathi uyahlupheka ngoba vele titsabukile bakhulumela lokho ukuthi umuntu akagcoke into leso ngilole kasuka ahluphekile. Mara ngoba nje sekufuna sijwayele lehlupheko sesiyagcokela nje singakahlupheki sithi sijabule. So ngicabanga ukuthi sesefashionini. So silanzela into letinye letisilingeta tinkinga leti singatiboni ukuthi atihlale kahle ukuthi sibantu labamnyama. Uyakhumbula sisakhula boba nemabhuluku asesikoleni nemabhuluku asekhaya. Lawa sekhaya ngilawo udlala ngawo umsheleli. Ahubuke ngalathi. Ahubuke.
Mara lebhuku lakho ungalithola balilahlile noma baphela umunye. Utokwata kakhulu. Uthi wena uyawati umsebenzi wakho. Yeah, ukuthi nase ngibuye esikolweni ngidolifaka ngiyodlala kude. Yeah. Ngoba angithi lento beyidala lokho mfundisi. Lela sesikolweni vele belatiwe ukuthi la sesikolweni. Kungako esikhatsini lesiningi abokhisimusi vele bothengelwa lele sikolo. Yeah, ukuthi esikolweni akufuneka ube shorter ngeuniform. And ubohlala lihlobile lesikolo. But akhona la ukuthi nalo lele sikolo bosoluthola selihlephukile. Mara kufuna uhambe ngalo. Ngikhumbula nje mina khona la bekane full emhlophe la ngekhathi amnyama. Nalamanya grey. Nalala mnyambe kana full emhlophe. La ngangajabula ngala ngimba kusala le stop light. Bathi le stop light nesokuvele le full emhlophe ngala ngekhathi. Khumbula nje ukudlala lemidlalo okubhacelwana le. Ukuthi na ugijima sekubona ngale bro ukuthi onanga uya nanga ngithi wena ulati ukuthi la showisa ngala ukuthi wena uvete ngale nto le. So kuletinto lesikhulu esidadi mfundisi naleli besidlala ngato but bokwadi ukuthi ngafika Christmas nayo uthengelwa isicathulo kufuna uthengelwa isicathulo sesikole. And kufuna uphasi. Kufuna uphasi ngoba nawo ungakaphasi udaba nenkinga ngeke uthithole le. Nenkukhu ngeke uyithola. Nenkukhu yakhona bakhulumela lomqophe lenyawo lakho lo muntu wesintu ufuna udlelo nomsobho lona South. South lo grof lo markatsa akhona lapha ekhaya. Ungadli inhloko ngoba uphasile. Exactly. So ngiletinto leto betendeka kutsala but asisho ke simtimba lovuselela simile ukuthi asibuyeleni siyodlala izinto leto noma kwendekele kulokwa ngoba vele sesitransformile sesikulenye ilokhu nje iira. But lemcondo wethu ke awubuyela ekubambisana nani nalowo kubuyisana naleli thando lesibanalo naleli hlonipho besikhuluma ngayo ukuthi ngiloko lokufuna sincetsane ngako siboneni ukuthi kude lokuhle yini lesingakwakha nathi ngalobuntu bethu nalento lesithi sinebuntu sisho ini singaya ngako phambili kodwa umhloniphe lo muntu lodlala womgobo lodlala umawutwana ngoba uyakwathanda lodlala eligusha ungathi hayi lo kangiyini kona lo uyayibona yena iyambusisa lento imniketa impilo futhi ngiloko umfundisi bakwenda kutholakala bacinile labantu because lokugula lesesinako namuhla bekungekho katseni alendlela lokudla bekudliwa ngakhona namuhla sesi-stylisha naletinto lethi siyat modernize uve bathi kunesingwa sembili mina singwa sembili ngathi original yaso mara nasingaphuma nyalo sithi sothenga singwa sembili uthola lesinye singo sesinerama mina singwa ngathi siba namandongumane embili ngiso singwa sembili impilo le but nyalo uthola sekunerama sekunandi lo rama lo akusasiyo lo walesintu lesi sakatheni salesingo lesifuna but solo sithi singwa sembili mara lama ingredients lesekafakwe lapha akusasiyo lawa la original akutsala netingoba kusasito letotakatseni so timbabi nje sagcinane nemtidla mfana ukhozi katseni even imkhwakwa itself bese udla umkhwakwa ugayise emahlathini ufike wendiwe ngolelo mara nyalo ene labantwana lesinabo ngeke bayidle vele lento le abayathi ukuthi yini awusekho vele ungamnika lento ukuthi yini khona lo yabo isidla sentangabomu sigaye ngembasha mahlala yabo uye esikolweni bakunika isibhuluja sembile uhambe uyodla sona ukhere sona esikolweni uyasutha ungatsamani we are strong and we were walking a long distance with esikolweni now ubuya uthola ingoloyi sikhokho uyashaya uthatha amandla kude mleka besingahlekani vele bekuyintilo yakhona ngaleso sikhathi mara namuhla kutshela usudla sikhokho yini kona lo sebabita umuntu ukuthi sikhokho namhla mara basadi ukuthi lesikhokho besine besibita igama leli so ngiloko lesifuna sikubukeni kakhulu mfundisi sicela nalesive ukuthi asesibiyelene emuva sibiyelene kulobuntu bethu sikhona kuphila kahle lelandzelako gatsheni ngile enhance isound family community values ukhulumile ngale ukuthi konke kucala ekhaya nemphakathi kumele kubambisane ekutheni kwakhe umuntu abe ngiloko la ngikho but mhlambe kungena deep mfundisi kule lekufuna siyibuke sibadali noma singumndeni sisavisisana yini emndenini ekhaya na because namuhla uma ungabuka mfundisi sengibone kanyenti sesibhizi ngama cellphone ungena endlini uthola baba uphethe cellphone makuphethe cellphone umntwana uphethe cellphone batukulu baphethe ama cellphone akukhulunyiswana la nje akuxoxa lithuba lokukhuluma ngale tinto lesikhuluma ngato namuhla lesitibona tonakele eveni kusikulungisa njani sikhuluma ngato sikhatsini nini
because asekho lesikhathi leso asisafundisani yeah sesibukane nama-cellphone siyachata ukhuluma nomuntu olekugcini akekho nokumathi niyakhuluma nalo ngikhuluma nalo omunye nabo-TikTok ubuke izinto takhe ngicabanga ukuthi la emndenini nasinganciphisa le tinto leto ukuthi ekhaya kufuna sibowadi ukuthi nesikhathi leso siyadla sonke la endlini sihlele etafuleni leli-1 nasikhuluma ngemndeni lo sound sikhuluma ngezinto letinjalo siyakhulumisana la ekhaya sivuka ngesikhathi leso yes before siyolala yeah uma ngabe sikhuluma ngalelinye ilwimi kube ngileli siko lesilenda la ekhaya ngaso sonke isikhathi but ngobe thina sintimba lovuselela similo sikhuluma ngalesimilo whatever lesikwenda la ekhaya singumndeni ngiloko lokufuna kube into lenhle lesimilo lebangayijabulela labanye abantu abayibona siyenda so ngicabanga ukuthi umndeni ubaleke kakhulu ukuthi ungasinceda sikhone ukukhuphukisa lelizinga lalesimilo lesisifunako la emhlabathini wakithi ngoba bonke abantu lebasemndenini ngilatonke izinto ticala khona ekhaya umntwana angacala kuhunguka ekhaya and batali namhla kunebantwana sebashaya abatali babo mfundisi and bese uyadibuta ukuthi konakele kuphi ufike njani lo mntwana lapho ukuthi azabeke umntali isandla sakhe kusandla komntali wakhe so ngiletinto lokufuna sicale sitibuke ukuthi ucale kuphi kwendakalaphi why lo mntwana azafike lapho ukuthi nomntwana ukhuliswa ngemthetho wasekhaya ubone bani wena shaya lo munye mako wakhe la ekhaya ukuze nawe ube nalamandla okushaya umako wakho so ngicabanga ukuthi umndeni ngiyolobaleka kakhulu mfundisi uma sithi sine sound family isystem lokufuna ibe sekhaya ngilelo kufuna kwathi ukuthi wonke umntwana akade ukuthi kunemntali kunamake kunababe kunamalume kunamzala na yonke lento leyo abahloniphi because umuntu okhumbula mfundisi masikhula thina abantu abamnyama beside lento ukuthi kuna extended family siyakuva nje nyalo sekakhulunywa ukuthi kuna extended family because sisho mzala sisho malume sisho umntwana amamncane bewuthola sihlala ekhaya linye sisonke singilomndeni lobo mamncane bomalume bomzala abantwana babo sidla sinye mara namuhla ngeminyaka yethu mara namuhla kusekho lokho umntwana udla endishini yakhe edibani and ubuka nale nyama lekayidlako nakalo sekachamukile wafaka lengasifana nale yakhe uyajintshisa nalethi ndishi hayi sikwakho lokwami wena usewala ekhaya wena so and babuka nawe babe ukuthi yakho iningi lenyama baze baquestion labanye ukuthi why yakho ibe nyalo baquestion ukuthi kanti baba washana indishi yena ngoba nizinathi sibokwasha kanti inzaba kumafiki kulakhe legame naye khona kwasha indishi ngoba basifundisi ukuthi babe inzima yakhe ekhaya kuphi iposition yakhe lokudla lokudlako lokukhuluma ngakho babe wenda lokho ukuthi wena ukhona kuthola umsebenzi wakhe ngiloyo ayisokwasha indishi mara sikhuluma lo mntwana sekezabuda kunalokunye mfundisi lesifuna sikucaphele sibantu bakisi lesikhuluma kakhulu la kule family kunebantwana namuhla lebatali lebahlukahlukene make sohlala le nababe sohlala le but lo mntwana uhlala namtali munye and lo mtali uma yothenga timpahla ubita lo nkosikazi ucela ukuthi olanza timpahla lo mntwana akusaba sahlali kanye lohlala mara lo make nakafika thatha le timpahla akafiki kulo mntwana athi baba wakho ukuthengele lo uthi nathi timpahla gcoka ngathi thenga lo mntwana makakhula wathi uthi baba wakhe useless ayikho into lekaMandela yona na ungagcokile lo mntwana ungafika uba nje nasingaphuma nyana noma nemlaleli lapho khona ekhaya hamba babude abantwana akamgcokile uthi uthengelwe ngibani lo udawuve isikhathi lesiningi uthi ngithengelwe ngimama even nihlala kanye ekhaya uyathenga lo mntwana agcoka mara nibuya la nithenga lokuthu nakafika mama uthi gcoka timpahla yokhomba papa tithengwe ngupapa le timpahla mara lo mntwana sekufuna agcoka yokukhomba wena ngoba usimthenga wathi uthi ngimama lekamnike le timpahla ungambuta nje sekagcoka uthi ngimama wena babe kufuna ubuke nje uthi all right mfana wami kwakufanele ukuthi sesikuyakuthanda ukahle but abakhulumi labo make ukuthi babo wakho lekakuthengele lento le so that lo mntwana athi kusasa kusona baba uyacontribute empilweni yami ukuthi ukhona kuba nedingo awuvele angisina babe wenda umsebenzi wakhe ujabulisa umngane ukuthi nayo imali yendela abantwana umsebenzi walo maka ukuthi nasi sipho sibuya kwaweni nami mara kuba nguye kuphela even if baba sebenze ekutheni mfundisi kufuna kube ne-furnish endlini uthumela imali kumama mama kuhamba thenga furniture ayithathe ngeligama lakhe na-idea yakhe baba wathi usibasekhaya mali langasenihiliziseni athi uyahamba maka usidindo takhe lethi uhamba nathi aze nele clip utatibeka vele
Yeah. wathi-ke ukuthi ukuthenge ngeligama lakhe and nasuku ligama lakhe wena usho ngani ukuthi ungele wamnika le mali ukuthi athenge Ababi khona yini bobabe labangendi lutho? bakhona mfundisi bakhona bobabili Labo make baze bathi labantwana baze bathi sithengelwe. yeah bakhona bomake lebakhulisa abantwana babo kabuhlungu bobabe bakhona mara bangendi lutho siyakugwema ke lokho siyakukhuta kakhulu akusinto lekuthi singayijabulela singumuntu lovuselela simile ukuthi bomaka be asisho futhi sibomaka bendele labo baba ifavor naka ngendi lutho vele baba kendi lutho Yeah. mara lo leke ndako akanike yonke naye lamandla awubheka ukuthi wenda kahle Awube. Lala bangendi kahle lo mntwana nasekakhula. Bavama kusho ukuthi mbuke lo wami. yeah wa mara kuthi leka kwenda Kuthi la kwenda. Ujabuliswa yini umntwana akhule ungendi lutho? exactly azathi ufute mine hlakaniphile ufute mine mara wena ukwendi lutho ukuthi lwakucontribute kulo mntwana ledwaba ngibabe nje kuphela wagcina lapho Awube. Kuna nayo lelandzelako gatsha it uphold honesty, integrity and loyalty, ensure harmony in culture and belief. Ngiyathamba kanye ngoba nasisikhathi sambile siyagijima la. Uphold honesty, integrity and loyalty. Kusina umuntu kumele sikwathi. Nokuthi umele ini ezumuntu integrity yakho ngathi nje sithundo sakho noma ebuwena bakho ezumuntu usesimeni lesikahle ungilomuntu lo lebangathi abantu nabangakuveta bathi ya no nguye siyamathi lo baba unesithundo wenda into ngendlela lefanele but sithembekile yini nokuthembeka kwethu siyakwenda kubonakaleni kube into lenhle emphakathini na ukuthi abantu bayakujabulela kuthembeka kwakho uma sikhuluma ngokuthembeka sikhuluma ngani lo muntu uneliciniso number 1 ufuna sikuthuthukise lokho kusiqiniswa libe khona kuthembeka kwakho enda tinto ngokuthembeka ube transparent ungendi tinto ngokubhaca ufihlele nabanye abantu tinto khuluma tinto tibe sebaleni bantu bakhona ukubona ukuthi lo muntu lo uthembekile nena hathi singakhona kumendisa into ngoba siyamathi uthembekile sicucutela lokho kakhulu simtimba lovuselela simile ukuthi asithembekeni siphinze sinakekelana mfundisi lokuthi uvete buwena bakho ebantwini ukuthi bantu bakwadi ukuthi lo ngithala ngilokuthembeka lesikhuluma ngabo ungazi lesikhathi sobhacile sikubona ngala ngemuva ngulomunye inthala nawe ubuke ngala phambili ngulomunye inthala inthala kufuna bengithala abhekeleni noma abheke ngala sesiyamathi ukuthi awuthembekile lo babe lo vele ungilempilo lesoleka Thembekile Dlamini. yeah yabona mara lokuthi nje egatsheni akabheke ngala sengilomunye egatsheni nakalise ngilomunye egatsheni siharmonize njani buwena bakho nokuthembeka kwakho sisho njani ukuthi lo muntu lona unebulungiswa ulungile la hleli khona kunokuthula because uma uthembekile mfundisi ufuna nalokuthula uboba nako la kunawe khona kuba nalokuthula kube nale peace uxolise nala ungaboni khona exactly ngoba ufuna kube nekuthula. yes Ensure harmony in culture. Uma sikhuluma ngamasiko ethu mfundisi yes indlela lesibhilivela ngayo ukuthi inkolo tethu namasiko ethu sihamba ngawo yini ngiko loku right nale sikwendaba siyalati nilisiko lakithi ukuthi lisho ukuthini ngoba lokho kubaleke kakhulu mfundisi ukuthi kahle kahle ngubani yini lisiko lakho angibekise nje ngalamanye amasiko lekakhona mfundisi lengivama ukubona kwendeka emathuneni emathuneni kunalendo leuva abantu sebaphikisana ngenzaba elicasi lelitsatshulwa yeah nomelele libekwako nalabanye abantu balicasi balibeka edulu kwelibhokisi nalabanye balibeka ngaphasi labanye balidzabula yeah balidzabula vele balibeke ngaphasi noma ngasedulu mara kunalo tawusuka gijime angasiwa lo mndeni abatshele ukuthi bendaliphutsa labantu kusileli casi balibeke edulu bokufuna balifake ngaphasi akasuye walomndeni labantu balomndeni bayadi ukuthi bona lisiko labo bathi balibeka ngedulu and ufuna kumemede la emathuneni ndaliphutsa bogatsheni susani leli casi lifakeni ngaphasi akasingigatsheni and asombute uthi wakabani wena athi mina ngwakamaseko manje ungena njani la ngoba laba balibeke edulu vele bona usho ngani ukuthi ba wrong sekuba nenkinga manje lento ekuthanda kube yeah and besathi ngani ukuthi kusho ukuthini kona lokubeka leli casi ngedulu wayesithi kulisiko lakithi lo kusinceda ngani thina siyafundisana yini ngako la emndenini na because those are the things that you need to teach one another kusiphela nasenda lo sigwema into lefana nale uma senda lo kuzama ngoba lisiko linendo umfundisi lesilenda ukuthi
kukhona lesikuvikelako lokungaba ingodi la kulomndeni uma singakwenda lokho but ngikuphi lokuyingodi kwakhona lesikugwemayo Yeah. utokhumbula mfundisi kudzala bekunalento ukuthi uma uhlele endleleni basikhafulela ungahlala endleleni udomelwa amathumba phela bekungasilisiko lokho nethi basitshela ukuthi endleleni kudlula abantu bese utholakala uhleli wena lana utophazamisa abantu ngeke bakhona kami Indlela yokuthi ukhweshe bakuthusa ngalamathuba yabo nokuthi ungashishitele emandini uva uthi imakwami akafele ekhaya ufele mfule ekhaya simbonge methu vele ngeke ukhona ukushishitela amani ngoba manje bawanatha but laba bensebenza ngathi bekulisiko vele lekuthi kunendeke into njalo but masiko umfundisi akhuluma ngokuthi uma ungumuntu wakanthali mihambo yala kanthali ithini lofundiswe yona wena yes ngoba leto tindo nginto letakhamile yes and na uthandaza wena usikanthali thina ngo6 siyathandaza kuyinto yakanthali okufuna yendeke ngaleso sikhathi labantwana kufuna bakhule bathi ukuthi ngesikhathi leso ekhaya senda lokho and why sende lokho kusincetha ukuthi siphumelele 1 2 3 4 5 but siyabafundzisa yini bantwana bethu ngaloko lamasiko bayawati nangendlela lesithembela ke ukuthi sibhilivela kuphi kulamasiko lawo yini lokungasenda ukuthi size sithi leli lisiko la kaNdlovu noma lisiko lebantu bonke base South Africa but kunalento lesibita ukuthi Steve lethi hlukahlukene thina mara kunento leyiwale senda sihlangane sibe munye njengayo lento lesikhuluma ngayo ukutsabula amacasi nasiyongcwaba netingubo la ngicwabe khona ngikaze ngibone bathi abafuna ukudzabula ingubo but uma ungabiyele emuva ukubude ukuthi ngibani lo wenda lelisiko leli because kusesikwenda ngathi kulisiko kwendiwelana lo wacalwa ngibani mhlambe sabona abantu lokacala kugcwaba nje badzabulela bona ngoba banesizathu ukuthi badzabulelana lo sesicabanga ukuthi vele umuntu wonke nakangcwatshwa kufuna kudzatshulwe emacazi kudzatshulwe tingubo sesikwenda kuba lisiko mara kungilo yini lisiko lethu nako sincedza ngani uma singakadzabuli licasi sangakatsabula nale ngubo yinto wendeka lokulonga yabo akakacheni lengubo imele yena yes na uyibuka ukhumbula yena so why uyitsabulela silandza letinkombonkombo tetikomishi mfundisi mara sisi lo muntu utonatsa la siyibhobona siyibeke lapho sonjani lento ibhobokile bathina lesitendaka asibhoboteli ukuthi nakufika labanye bangayithathi bayisebenzisa mara sisendela lo ukuthi utondla kanti sifakela lokudla kobuye kuhlala njani sekubhobokile uma ngabe kuyedene kulethwa ngibani khona lapha khona lokho kudla so ngiletinye izinto lokufuna sitibuke mfundisi but sikhutha lokho ukuthi lisiko libalekile uma sinala sil embrace yebo and silende ngendlela le right lidaba lesimile hayi Gatsheni kuyavakala angathi ukuthi ungathini na ushwambakanya siselela nemanenjana nje kuphela asikawacithi lama values ethu ngoba la kuna show respect and concern for all people, strive for justice, fairness and peace and coexistence bese kuba protect the environment. Uma so ushwambakanya uvala Gatsheni ungathini mfundisi angibonga leli thuba leni ngiphelona singumtimba lovuselela simile ukuthi sichaze ngale dinto but mhlambe kungeda kancane leyo kugcina loyibalako manje protect environment ukuthi kubalekile ukuthi sivikele imvelo and sivikele ngebuningi because imvelo singayipollute singashisi nje sinoma singangcolisi imoya singatibi singalahli sinoma kanjani siyabona la ngaphandle mfundisi sihamba ngetimoto uyakhipha skotelo uyalahla uyakhipha ligwayi lakho uyabhema uyalahla ungashisa nesikhotha kwendeko lo taxi lahla khona uhlala isijumba sakhe uyalahla ucolisela bakhe yes so ngiletinye izinto lokufuna sitibuke nato leto mhlawumbe lesitakhuluma ngato ngalelinye la lokufuna sikunakekele kakhulu imvelo ibalekile ukuthi sinakekele but kafushane ngifuna kusho ukuthi ngiyabonga kakhulu lelithuba leniphelona semtimba lovuselela simile kwangathi bantu bakithi la eSouth Africa bangayilandzelela le ncubo le nalemigomo yalomtimba lo uma singalalelana sihambe ngayo uhlelo kunenge lokungendeka empilweni tethu nasesiveni sethu lesinathu siphindze sibonga kule nyanga yababe Mandela ukuthi sitaba sinemcimbi wakhe la eprovince mhla ka30 lesi celebrate langa lakhe ngale celebrate nale Morari generation kungako sithi it's a Morari generation month this July because of yena babe Mandela wadalwa ngalenyanga leyo so sitaba sinemcimbi wakhona mhla ka30 sibambelela sibonga lento lekasendela yona ukuthi sichubeke ngako lo mtimba lovuselela simile ukuthi akuchubeke wephambili bantu bangazi ukuthi bangayisupport abayivisisa sibonge nala
bemsakato lebasiniketa leli thuba ukuthi sikhona ukuyibhebhethelisa lenzaba abantu bakhona ukuyiva worldwide ukuthi sikhuluma ngani kwendakalani kwangathi ngahlaliseka kahle baphindze babe ne-weekend uthi lo mcimbi wenu nini umhla ka-30 uthi national, yes. kusho ukuthini lo uthi national? Ichaza ukuthi i-South Africa yonke. Yeah. South Africa yonke idaba ikhona la. Kunemabandla-ke nema-stakeholders ngokuhlukahlukana lesitaba sinawo lapha sitobe sikhumbutana kune-program yakhona sikhulume ngaleto dinto leto ukuthi yini nani sicabanga ukuthi kwendeke ngoba lokhu kubalulekile isiveni sase-South Africa. Sibonge kakhulu kugatsheni la WD Wari David Ndlovu. Siyabonga kakhulu Deputy Chair wa Moral Regeneration Movement la eMpumalanga. Inkosi Busise igcine mlaleli sihlangane ngalokudala.